Sonko enkoma wa wohwe me sabre yi otumaji HFD kese yi eso na me ensha mosedane da munya ebre eje edwa ede maso efemie abreni abrebia de madinche so amowofa ensemedi tudwa no ho ebebeso ye som ewo mu cheche ne matenetene amode ema yenyamisha mo pa sanse muni konuma yensu ye ni wona ebusiafo se de mo amunim ne episkapa ene midi na gana wahala dwumedie enso ena wani egusu a wo hwe na eneden video bi efri yem papa sama GTFU akache ababe dru ye yapono eso a ebusiafo na tese ensem no edi ese ye ka edi se ehwehwemu ekoso na edi nso se ye di bitimi aye ede abobia no yesusu yetimi aye ede abo na yem papa a wo ye Ghanaian actor Nidin Edison Ajite if you do na any necessity because of a hit series ye taxi driver do na edi enim no ewo hu na ebusiafo nkita wudi a so na mo no ene ye nuaba ye Miss Jean entem na chese ye papa ede nsem no etu eye edwan na chese ebusiafo akwakwa koduru empepenso ebia na de wo hwe ni nwana se de ne nida ne so am eni twedwa ponyanko epon esanse se no ne yade a na se nyoma ya diagnose ede afa no hwehwema ya ye de afa na chese wanyam ye heart failure biom so no diabetes nso ede ne ho aba bejimu na wodi ni nsem no etu edwa na chese ebusia nya ade a chese eye fedi agrokra enu a wanom emu capsules emu tablets chese okan a obetimi adro pepepe ne echire a ne nyina mu no wo mo efutu a wo mo de ma ne nyina se senka wo abochi mpo de anko betimi ede no ato ye timetable na se schedule bi eso a wo betimi aye heart transplant ede amano na nso nam se wo ga na ha no mo ede na chese wo mo ni bibia wo betimi aye je se wo betimi aso ano bai se wo betimi etu eye ase krampodi ebi eni ho no mo sana ebusia manguti ye papa nensem a wode etu edwano embra na eba yento aso. Drugs they've given me are working. Now, the diseases I'm diagnosed with, as I said, heart failure, and they tell me once you get it, it's managed. It's not curable. You don't cure it. 2 ways. Said one doctor told me if it were to be in the US, I would be on the waiting list for a heart transplant because my heart, part of it has refused to work properly, function properly, and that's serious. And then the other way out is by drugs, where you have to be taking drugs. And I tell you, I have taken drugs. I keep telling people I've taken for the past nearly 3 years now. I've taken over 5,000 assorted tablets and capsules. Because sometimes, some days I take 10 tablets a day, some 15 tablets, 12, as the case may be. And then in recent times too, diabetes too has set in. So 2 deadly diseases, and you have to cope with. But the doctors tell me it's part of. Na ebusiafo se we de wa kwakwa hunu na wakwa te eye nsem no enso yesika kuye jimukoko na num wo na de nsem no ababatu eye edwa na ebusiafo ye hwe ye hunu wo mayi mu ha ye wo no ye wo mpanifo bebra ye yi ni ede ama wo ye hwe ye maame mu eye ramabru ne wo mo keka eye ehu a ye be hu an se bo ho no obi di ni birthday a na obekọ nipa na kache na wakwa ye donation bi di ama no with ye sika obo later on na crampo na videos circulate makoye donation di ama ye maame Grace ye o mabo ene wo mo keka eye ehu na ehu sika na ye di eche enso so se nipa no ehia moa empofiri mu se ya ye ni emoa ye de egwa ekwakwa ye se Ghana ye celebrate ye wo mo a
womo aboa woman na se womo etimi aye bibi wo womo industry man na se womo career mu ba no se womo mutwasini enunto ofam ni chese bibia emu ase yi ni edifi won nipa ni ewu bia ansa ni aka se nipa no ye ni papa o no we say no we say no we say no we say ena ye kwa na busuafo wo ena wo ma ye kwan ena wo nkro ne ba na chese ensem no buburuja enso nipa ne tie ase no ye show say ye kai ye show say like ye wo dobi ede emam ye hwe ye nnuano mu a wo mo wo ye nchen Nigeria for ye amanonefo kwapuna how they celebrate ye wo mo stars no as a Ghana hano no ye toto ye de ase ye value wo mo ye show anything bia emfa emom ye hwe ye papa ya wo mo ajeje ye nipen ye beka ne sase wo ma ajeje ye nipen ba no movie industry ni series mu a wo kofie wa bre krampo na wadu fie no wonim se wo kwa hwe series no na wo di be release wo stress nanso so ebedru pepe so bi afi ye hu wo mo a na say ye yi ni e de afri wo mo so ye nda endwen hu mpo ye musa say nipa no wote ase anase wo gudi bi wan say nipa no wansa no bi aka say nti we no wote ase anase say de ye papa aba abontinde ne nsem aba betu edwa no moma ye nhwe na ye ma ye ni enko ye celebrities no ye obi obeba ro no hu social media so nkwa na ye wo say ye celebrate wo mo ma ye bibi pen industries a wo mo mu no so moma ye nhwe ye ma ye ni enko wo mo ehu na wo mo so entimi hu se wo man a wo mo mu anase ekura wo mo timu no wo mo so eje wo mo na wo mani so wo mo dwumadi a enka no wo mo di ya nka tese ko munya na se ko mo apomuden krapo na anka ye be mo kwan amoma ye na wo mo ma enigye susunko enhye wo mo emu ema se de be ya afofro so a wo mo era industries ni emu se ye ntu se ye movie industry no wo mo so enya pepa ni ahomeka e de eye wo mo edwuma na abusuafo se de ye papa de ne nsem no ababetu edwa enu no enti wo so wa adwenche bi so won nsem kan ye bi wo so emwa bi a wo betimi ede aboa no so betimi areche eye papa no na ne ye so yetimi ahwe na ye hundie ye so ye betimi aya adwenche bi anso for adwenche no ebetu dwa otuma GH comment section like your videos na share our other social media platform so ekwe skapa enemy dasane ye besane share